Najmlađi srpski vojnik koji je položio život za otadžbinu, 15-godišnji Spomenko Gostić, gotovo je zaboravljen od svih. 20. marta navršit će se 20 godina od kako je u odbrani rodnog sela Jovića na Ozrenu poginuo 15-godišnji Spomenko koji je odbio ponudu da se skloni od ratnih strahota i rame uz rame sa komšijama i prijateljima bio borac Vojske Republike Srpske. Mali heroj je danas zaboravljen. Do seoskog groblja gdje je sahranjen može se doći samo pješke, šumskim putem, a ni jedna institucija nije se nikada sjetila da oda dužnu poštu dječaku koji je život ugradio u temelje Republike Srpske. Spomenko Gostić je početkom 1992. godine ostao bez majke. Ratni vihor ga je nakon toga opkolio u rodnim Jovićima i spriječio da upiše srednju školu, a u septembru je granata odnijela i baku s kojom je živio u skromnoj kućici. 15-godišnje siroče pribilo se uz vojsku sa željom da pomogne, bude vojnik, da doprinese stvaranju svoje otadžbine. Danas, kaže njegov saborac Brane Milivojević, skoro niko se ne sjeća hrabrog dječaka. Nikad niko nije spomenuo ni da je postojao, kamoli da mu ukažu nešto. Otišao je tako mlad, poginuo. Ne svojom krivicom, što je rođen tad kad jest i što je živio na ovim prostorima. Spomenko je bio živahan, sjeća se Brane, i ničega se nije bojao kad je bio u službi svoje vojske. Nije ustuknuo ni kada je stao pred mikrofon reportera, svoju priču je ispričao jednostavno i od srca. To se opet nekako izdrži. Imao sam slučajeva da sam nagazio na mene. Bila je mina paštetica, naišao sam i odbilo je prvi točak. Ovog mi je druga ranilo, mene bača detonacija i tu me je geler ovako krznuo. Ali opet se to sve savladam. Tukli su me metima, 84-ku, morao sam pustiti kroz kanal, ali i to sam izdržao. I kažem da mi je dobro i fino, sarađujem sa vojskom, hranim se s vojskom, spavam, nemam oca, nemam majke, nemam nikog, ostao sam s babom bio i baba mi je poginula baš kod ove kuće tu. Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu, da oslobodimo se od neprijatelja. 20. marta 1993. Spomenko je obišao drugove na vatrenom položaju, žureći kući da ispeče hljeb. Granata je bila brža. Brane je jedini preživio eksploziju i danas s tugom obiđe malog saborca koji mu je znao povjeriti da nakon rata želi da završi školu i bude domaćin. Imao je on ti mašti svakakvi. Volio je da nešto dobro završi, da bude, ali neku školu veću i tako. Bio bi od njega dobar čovjek i domaćin? Bi bio dobar čovjek. U Republici Srpskoj danas nema ni škole ni ulice koja nosi ime Spomenka Gostića. Njegovi vršnjaci danas nemaju pojma da je momčić odbio ponudu da ode daleko od rata i živi u tuđoj zemlji bezbrižnim životom, sve dok njegova zemlja ne bude doživjela mir i slobodu. Groblje na kome je sahranjen daleko je i od ljudi i od sjećanja, a živi su odnijeli čak i kosti njegovih saboraca koji su poginuli od iste granate. Spomenko je ostao na vječnoj straži, a sve njegovo je s njim. I majka, i baka, i srušena kuća, i rijetko sjećanje onih koji su krvarili zajedno s malim herojem.